kan ko nananaw ko nan kanyay ko wow choro rang sabal machay ko na karyam ko na speaker and legislature sound ko labalab labalabakan nan kanyay siya momot sa government o John Pohnpei usap pecawan ko ran ko song nan sabal machay ko Rahnwet ngay sa Nicolas naban pecawan kanaya ko kurakan au tapen sabal machay ko Rahnwet o iya cara lapen sabon macay Rongen kayo way na person bajuan yang Joeta Kamotong and World Olympic Game Korea Secretary and Campaign Kamaray na person bajuan parok sabon macay Kopna Wayne Pohnpei Kasido men kabasa mapito kan sila kabinsale sa mga COVID sa kuwaw o katayos sabon macay Gran Masanangan Pohnpei Rong sang kolonya Wayne Pohnpei. Palian Rong nan sabon macay region Pohnpei pacuman na tire Rong nakasalita na Wayne na pesan pacuman yang Joeta. Komatongan World Olympic Game ria katungay sa kayo nan Wayne sakan. Nintuan tama sansan may ray sa matong siliman. Sang Wayne na pesan na pacuman Joeta komatong and World Olympic Game ria katungay sa kayo. Kasarawi ba bacawan yawiyan ni July ay saksiluan ba ria katungay sa kayo. Nan Tokyo, Japan. Iray song matong bukat yay tasiti limata ko song bariyay isu sang Wayne Jo. Bacawan na cuma training ang kamatangan pampak nan Thailand LS song bariyaw. O bacawan walian Wayne na besang nan kamatangan pampak meter riyabuke individual medley ni Chilay niya sa kumalo riyaw katungay sa kayo. Tayana tam sa bari sa tuwaw sa Wayne Pohnpei bacawan na lang training ang kamatangan pampak ang Olympic Game Watch. Ang kamatangan first stroke ni Chilay niya sa limaw riyaw katungay sa kayo. Nintuan tama sansan ng robot me tayana hatam sa chumal record kan me bacawan uyatan ng kamatong watch bacawan lausang kamatong kan me bacawan yang Joeta nan Wayne Pohnpei Scott Fitty sa Wayne Tube me bacawan walian Wayne na kasamang nan kamatongan changachang manakap manat bacawan yang Joeta kamatongan Rio Game nan Rio kat isak wano ho bil bacawan yang Joeta kamatongan micro game me bacawan yawi nan pa Rio kat isak wano Koreawan sabon macay Rahnwet palian Rong nan sabon macay region Pohnpei bil bacawan na natira Rong sang nan option kab na makasalita me besan secretary and education Her Excellency Cartenia Isaac bacawan parak sabon macay Kopnan Pohnpei Honorable Rick Pinyolufer o taraktaran Campaign School and Wayne Pohnpei Mr. Stanley Etze. Karaban chubanawat yay Chok ko o tatangkan na Campaign School and Wayne Pohnpei kin bacawan niya. Nintuan taman sansan na Isaac Masayang Yaman Legislature and State and Chuk Walaban Sauran Namawas Ruchin o Bilbacawan Yang Yapuko and Director ang Campaign School ng Wayne Chuk. Kasuluan sa Palmachay Rahnwet Panmakan Bacawan Apalitokan Sinasid and Muni and Kabinsalit sa mga COVID sa tuwaw men Bacawan sa Karakuway Tokan may ray na kamasakan makabar niyang Kochki Bacawan na tokan sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwaw sang sampare sa kwalo bacotan bacawan sansan may ray niyakan mensayan so jagak niyang coach kita bacawan ale tokan sila tokan sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwaw kung bacota publical balbalian mamunian Pohnpei o ni-dispensaryan kolonya. Palian publikal kan bacawan retak lakwan mensang lalu mauni saucuk sang niya nialam koros naman yang coach kita bacawan tokan sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwa kanananaw teta taropwet mga tokakan pacota tokan sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwa wat kun yaun pa o an bacawan sansan Rahnwet chay sabon man ke
Winner yaw e Moderna vaccine o e Johnson & Johnson. Ang Moderna vaccine kinpachota Pakriyaw na Rahnwet sa kwalunan punga o Johnson & Johnson kinpachota pakeucha. Sang nakawaitan talian US Central for Disease Control, Uniyan sila kabinsalita sa mga COVID-19 socho kapar o apal karora paspacho ni President Waisak tayo, Pohnpei. Nagrabot makinpachota sa kalian Pohnpei State Vaccine Administration, kasalita nalilita ni Chulay Riyasak Mano, Riyasak Kayo, Irailaramasan Pohnpei kan makachkiyat, tabachawaner kakansilasin, and kabinsalita sa mga COVID-19 Irailakan makachkiyat, tabachawaner kakansilasin and Moderna, kaya untuk the primary dose Rahnwet tuan kit silibukit tuaman megaspacho ni President Pfizer karyawan untuk Rahnwet wali ketiak siliman megaspacho ni President Bisok kayo uirailakan nakachkiyar kepacuan kekonsilasin and Johnson & Johnson pecang Moderna Rahnwet nem wanap kibabusman megaspacho ni President Pfizer wano Rahnwet Pohnpei kacing sabalman keunian Moderna nen wana ketua kuwani sakriyaw o Johnson & Johnson riyakot wana kuslisak tayo. Kain saklan sabalman tayo Rongen Rahnwet siya masanlangan Pohnpei mungalangan kaan paspacho nipit 0.2 kulak isa minute isa kusu tauli ni mensa mulal kaan paspacho nipit 0 kulak 5 minute tayo tauli murang sawas Oeo manangal kan paspacho ni Picheo konsilo kula kaisang menitsilisak taon ini po. Rahnwet leni sauci kan paspacho nampungan paliyay o balmasa ninata isak lele isak lumaw laglukin kayo na kan paspacho ni Picheo lel kayo kan tapokin yang aku marmarakan kaco o kayang saw. Ni sauci kan paspacho nampungan paliyay o balmasa ninat lumaw lele isak Iloglakan pa na kan paspacho na pitsilulat tayo, takaan tapokin, yang ako marmarakan kocho. Niyasin lang niya bang ang paspacho na pungan kaliya bang o balmasa, ninablimaw lalaysak, iloglakan pa na kan paspacho na pitsilulat tayo, takaan tapokin, yang ako marmarakan kocho kayan sa o pangkap niyang lanan sapat. Wan lang na naya paspacho na tugurit waisak, wan lang Rahnwet paspacho na tugurit isisa besu. Wan sasongan kacaw mamurat na sampung wach. Paspacho ni insist. Isak suluban, isak walu, wan sasongan kacaw mamurati. Naniraira na wala isak paspacho ni insist. 0.1 isak wano. Pohnpei kan rasam kachpin glakwano minichis tayo sa suning sauchip. O bang prom sa long kachpin glakwano minichis sak taulin man sa manlakaw. Main ko yung natsakan au kapan sa panachay Rongen Rahnwet kalanganan kukuran karas o kasalenya.